Athuri acio maugite ati Mũmbunge wa mbere ya Mũhuro Mutava Musyimi athondekete riboti ya maheni niguo kwimathira kura na njira ya kuha aikari a mwena ucio. Muikariri giti wa kanjo ya athuri acio augite ati Mutava arenda kuhuthira njira ya Google niguo kuingiriria andu matari a skimu ya moya kuheo share. Nthiga ongereire ati muingi no acangire mutaratara-ini wa kugaya share na o muhiriga ukiandikithia maritwa ma andu aria mabatie kuheo migunda. Ongereire ati andu aria marigwo ni matigirirwo ni andu aria mathamirio skimu yo ni ateti. Andu aria andu matikarumiriri uguo register ya kari tondu register yo ni bandia na nivo batumire tuona mweshimiwa arutire anengero record iria mbega akithie kumithukangia gwake ofisiri, yani ire twitaga na kithungu doctoring. He went and doctored the proper register so as to suit his team. Anthony Jue uria ni mumemba wa kanjo yo ni okirire Mũmbunge wa gicigo kiu ni kuingirira uteti ugai-ini wa mugunda ucio. Tutikwe na mashira mengi ni twende ukinye vau wakora no kwenda gutonya mbunge Mutava ukana agenda ingi na tugetikira wanawenda kuthondeka kibaro kia ndege tuguruka gerenkyo ni sawa na titigane na mugunda wa mwe na kuthaitha. Mutava ni andikire ministry ya migunda marua na kuhinyiriria guteanirio gwa taito 7,232. Nao athuri a kanjo ya mbere makoria ministry ya migunda ihanyukie uheani wa taito kuri aria magirirwo. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Simon Macharia wa Wangui.